Wananyasi ma Tanzania wa wasudi Komori haufanya zihazi za ulima mbate wala abangeo sikwale wenu wanzo amone senuka na wangazija na mlime wangazija na mlime idi mhunde mavuna amanda yanu mavune kao wahidimao mgo liho walimi wa wala ntaya mbate wahundu mavuna ya mbate abonge ngato usaili mzima ndao idi ya mdongoze nyo wangazija mtwanza mfanye hazi mkontobo plasi mlinde shilao manga au mwanzo mwende manga hamvuba tunoka msimbuha donc wao waonesauka ya mapesa ngayo Komoro warenga mapesa ya Komoro wenza u Tanzania wende walimishe enti ya Tanzania abonge wanuma timakundanye wanuwa ndo hazi warumishi walimambate idi wahunde mavuna ngamonao mdaikao do walima mda huo pia mavuna wavuno sikuzima ili waratrape wahunde nusu ya mapesa au inji ya mapesa ili walekeze wandusao abonge gatosa ili shinwa ya rele zembabi heli ya hele di mangilo namna je hodi ho mwasudi banu wala ulima angalia mwana mami sicho kulonga ananocho kulonga shigazi ja wewe mimi si wewe nyinyi wangazija na mfanye hazi ya kulima ngina mapesa swafi na mapesa mengi ulima ufanye mavumbi ufanye jau uelewa utabike miezi milalu na siku shenda mbate njema safi wana haijaola miezi miraru na miezi shenda miezi miraru na miezi shenda okay aboge ngamishao nywadukao ndani Dar es Salaam nywa Komori mu Dar es Salaam ikao hasusa ni ndukao wakanti walinde ze billet ne ze visa wasudi farata wacha vanu wafanya miezi miraru nanti hushenda wahunde mavuna yana miezi miraru nanti hushenda nanti hushenda wala wahundu mbate njema ikao kejaola kejenda rongo njema mashallah shaude forme ya hembate huyo shaimbate huyo mndo angalo ja hakika mzungu sante bate normal abonge ritohanza bawe serikali warenge fumva rumadi samanda yimi ukaya kamdo avunu bake wandu speciali wo hula chetike mnenda kanto shindoni trene kake hundu mdu ya hula rifarise mbabi hama Tanzania yotipa kamda do balondo shindoni yo mdu tojo au balia ende baba hanu speciali amdonesa ende baba speciali wandu wanziwa wande warenge mikuba mili mzima ili watowa aeriali timpake kemdu do shindoni ndia dola niha bo serikali hamanda ni Komori na mndegefu ba mahadi samanda hanu kaka mtuli mashambule nafasi ya ho walimao amona ole beni lisalija ya mbate nde mavuna ikao wasawa ya hundu donc munamba tenjema kabisa mbate kao istawi tunashine wazemi koba shemi koba ngio minji nane lobo ntitsene kaura ke tulo mikobani ketinchashi abozozo tipia yustahidi ngamona lobo ntibala yo chojo jazale gari bila shaka aboge yode ma hadisi kauri kanzari mone senio nyuandikao nganyi mibule kamchudi hata mfano hamanda yinu hakika wewe mwandamu wazawa na 20 au wazawa na 5 ikautoa wapisha yinu jo watosha yinu uyo bahi jo watosha au kainu uyo ubu haraka abonge gari paraoni nyi wa Komori nyi wangazija mjemjem limemba ate ili mauduri hunde mavuna insha Allah.